Waramutse mumeze mute reka twinjire muri politiki na diplomasi biri kuvugirwa kuri uyu muyoboro. Nimba ari ubwa mbere hageze ndakusaba ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho gatanu kuri gatanu, ariko by'umwihariko nawe wamaze kubikora uri gaco ndetse uri no mahirwe. Reka twinjire mu biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo usabwa ni ukwicara ugatuza kugira ngo tujye tuguhereza amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Reka twinjire muri politiki na diplomasi biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa 23 uri gutsindwa ku mirongo y'urugamba, dore ko ikibuga cy'imirwano cyacuramye ku mutwe wa 23 kuko FARDC iri gukora operation zikomeye cyane ndetse ku mirongo y'urugamba imaze kwivugana abatari bake ba 23 ndetse imaze gufata bugwate abagiye batandukanye b'indwanyi za 23 ndetse uduce tumwe na tumwe 23 yari imaze kugenda yigaruriza. Twamaze kuba twafatwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, harimo abarundi, ababirigi, FDL, FDNB n'abandi bagiye batandukanye n'abawazalindo bifatanyije kurwanya uyu mutwe wa 23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko Kamanyora M23 yahagabye igitero gikomeye cyane, ariko biza kurangira bibaye iby'ubusa, dore ko leta ya Kinshasa yari ihagaze neza ndetse ikaza kubigenza neza. Ku munsi w'ejo hagaragaye abasirikare bagera kuri 15 bishwe binyeshyamba za 23 bishwe no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ndetse bakaza kwamburwa n'imodoka bagendagamo, ndetse n'abandi babiri bakaza gufatwa ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Abatari bake b'inzirakarengane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kugwa mu ntambara iri kubera mu buce bugiye butandukanye buri kuberamo intambara mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu umutwe wa 23 nta ndege y'intambara ugisigaranye ku mirongo y'urugamba, bitewe nuko uyu mutwe wa 23 indege warasigaranye yarimwe gusa, nayo yamaze kuba yaraswa n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Amahanga yose amaze kwemera ko igihugu cy'u Rwanda cyagize uruhare mu ntandaro zibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko rwose ibihano bafatiye igihugu cy'u Rwanda bakomeje kubishimangira bavuga yuko rwose n'ubundi bagomba kubyongera, bitewe nuko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yakomeje kuzenguruka amahanga yose agaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kiri kwica ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakagenda bavuga yuko rwose amabuye yose y'agaciro umutwe wa 23 usahura mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bayohereza mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba ari haca akaza kugurishwa no mu bihugu bigiye bitandukanye. Ndetse ibihugu bimwe na bimwe bisanzwe bigura amabuye aturuka mu gihugu cy'u Rwanda byamaze kuvuga yuko bitazongera kugura amabuye y'agaciro aturutse mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe nuko bavuze yuko rwose igihugu cy'u Rwanda kigira intandaro, ndetse ngo aya mabuye aba yavuye mu bujura cyangwa se mu bidasobanutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba za 23 zasahuye bikomeye cyane iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gifite ubutunzi buhambaye munsi y'ubutaka, by'umwihariko haba amapeteroli ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biba munsi y'ubutaka. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ni igihugu cyiza cyane, dore ko ari n'igihugu wahingamo cyangwa se wakoreramo ikintu kijyanye n'umushinga w'ubworozi, cyangwa se ugakora bije yo korora, cyangwa se ugakora bije y'ubuhinzi. Ibyo byose ni ibintu wakorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikemera. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu kinini cyane, dore ko gikubye n'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gitoya cyane, dore ko igihugu cy'u Rwanda ari agahugu kakana kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ugiye kureba mu iterambere urasanga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ubukungu kiri hejuru cyane ugereranyije n'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga yuko niyo mpamvu batagomba gutera ubwoba igihugu cy'u Rwanda, ndetse ko dore ko u Rwanda rwivanye kure kandi amahanga yose yarareberaga akagira ntihagire icyo aza gukora mu Rwanda. Ndetse rero ngo nta n'umwe ugomba kumva ko yafatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. Ndetse umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ku munsi w'ejo yatangaje amagambo avuga ko igihugu cy'u Rwanda rwose bakemura ibibazo bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babangamiye ku ruhande, bahakemura ibindi bibazo bafite uruhande bo ubwabo nabo babogamiyeho. Ntabwo bashobora gukemura ikibazo kinyuze mu nzira z'umucyo. Ndetse akomeza avuga ko bagenda amahanga yose mu gukemura ibibazo bimwe abyegeka ku gihugu cy'u Rwanda, ibindi bikegekwa no kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.